Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustaz dan saya Nani. Oke, kita hafal surat apa? Al-Balad. Oke. Kita hafal Anaba ya, karena dia harus setor hafalannya ke Ustazah Sumi. Oke, kita mau menyambungkan ayat teman-teman. Oke, kita. Ayo, siapa yang duluan? Saya. Ayo, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata dulu kali. ulang. Nani satu ayat, kata satu ayat. Oke, sudah siap? Sudah. Kita mulai. Sambung ayat ya, Nani satu ayat, kata satu ayat. Ayo, mulai bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata kali, Nani satu ayat, kata satu ayat. Ayo, ulang. Anak bismillah. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi muttalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada Wal jibala autada. wa khalaqnakum azwaja Wa ja'alna naumakum subata. waja'alna al-laila libasa Wa ja'alna nahara ma'asha. wa banayna fawqakum sab'an shidada Wa ja'alna sirajan wahaja. wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja Linukhrija bihi habban wa nabata. wa jannatin alfafa Inna yawmal fasli kana miqata. yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. suyyiratil jibalu fakanat saroba Inna jahannama kanat mirsada. litohina ma'aba Labisina fiha ahqaba. la yadhukuna fiha bardaw wala syaroba Illa hamima wa ghassaqa. jaza'aw wifaqa Innahum kanu kapannya kanu layat duna hisaba. wa kadzabu bi ayatina kidzaba Wa kulla syai'in ahsaynahu hitaba. fadzuku falan nazidakum illa azaba Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba Wa kawaiba atrawa. wa ka'san dihaqa La yasma'una fiha lahwa wala kizaba. am
rabbika ato'an hisaban. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menghafal surah An-Nahl. ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.